tunaweza kukaa. Kama una nyumba, sisi kama kina mama hapa Kisii unaonekana kama una kitu. Nyumba ndio kila kitu, kwa sababu nyumba unaweza kuweka watoto wako ndani, kwa nyumba unaweza kupika chakula yako. Lakini kile sisi tunakataa sana hapa Kisii, tumekataa maneno ya maandamano. Nobody Mongolia mwatebirenga mambo ya maandamano. Sisi tumekataa maandamano kwa sababu hatutaki kuvaa sufuria kwa kichwa. Tunataka sufuria tupikie chakula, kwa sababu rais wetu ako na maono, ametupatia hata free fertilizer ili sisi wakulima, kwa sababu wakisi sisi tuko wakulima wengi, hii fertilizer itakuwa mingi ndio tuweke mahindi yetu iwe safi, tupike chakula. Asante kwa kunipatia nafasi kwa kuzungumza. Nina bantu mwamoibule omongiro dali mali tati tali yomuya nenda ochiro omugima nwale na itugaika sindio mbalega bako muwagera chingo mbalega bako muwagera chingo binenda na itu kabisa iko sindio. So mono ntagete ndangeli our former governor, His Excellency